nibyo ndabasuje mbahaye ikaze bifurije kugubwa neza uyu mugoroba tariki 12 Werurwe 2026 tugarutse muri studio tujye kureba rero amwe makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu. Leta zunze ubumwe za Amerika bamaze kwinjira mu kibazo kibiri kuvugwa igoma bijyanye n'igitero gikomeye cyane giherutse kuhagabwa, igitero cyabayeho cya drones ndetse aho kuri ubu ngubu cyahitanye abagera kuri batatu. Ubufaransa bwahagurutse ndetse ibihugu bigiye bitandukanye n'imiryango igiye itandukanye ikomeje kugaragaza umujinya mu gihe ibyo byageze no kubatuye uyu mujyi ubwo bigaragambyaga bamagana ibi bikorwa. Biravuga ko ariko abaje kwigaragambya bahuye n'ibibazo bikomeye cyane muri uyu mujyi urinzwe n'abarwanyi umutwe twaje intwaro ya 23 turaza kubigarukaho, ndetse biravugwa yuko kuri ubu hari n'ibihano byafashwe ku bimwe mu bihugu bishinjwa kugira uruhare muri ibi bikorwa. U Rwanda rwagarutsweho ndetse bivuga ko umuryango w'abibumbye mu by'ukuri waba wafashe ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda nyuma y'uko Leta zunze ubumwe za Amerika nabo baherutse kugira icyo bavuga ku gisirikare cy'u Rwanda ubu ngo RDF ku bijyanye n'ubufasha yahabwaga na European Union cyangwa se umuryango w'ibihugu by'i Burayi bagomba kubisezera cyangwa se bakabyibagirwa mu gihe banze gukura ingabo zabo ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo ndetse no guhagarika ibikorwa byo gukorana n'ubutwe w'abarwanyi 23 nk'uko babishinjwa n'uyu muryango. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagarukaho turebe uko bihagaze, ukuri kwa byose bigezweho mu gihugu ndetse n'ari makuru agiye atandukanye. Icyo musabwa nta kindi ni ukuba hafi rero tukabana muri aya makuru mukamenya byinshi ku bijyanye n'aya makuru yose ari gukomeza kugenda avugwa. Kuri mikoro ni Bosco in Region Info, kandi subscribe cyangwa se sabone munyarukire no kuri Barore TV abari kuri page ya channel ya Region Info, ngira ngo mwabonye ko twabashyira amakuru nayo mugende murebe uko byifashe. Hanyuma rero kaduhere kubiri kuvuga kuri Leta zunze ubumwe za Amerika ngo yamaganye ibitero bya drone byagabwe igoma, aho isaba impande zose ziri mu ntambara guhita bubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano nta mananiza. Igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika cyatangaje ko kirimo cyamagana ibitero bya drone byagabwe mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bitero byahitanye umukozi w'umuryango w'abibumbye n'abasivili babiri, bikaba byararushijeho kongera ububabare ku baturage basanzwe bahanganye n'intambara imaze igihe hagati y'ingabo za Leta ya Kongo n'inyeshyamba za FCM23 zivugwaho gufashwa n'u Rwanda. Ibi byatangajwe n'ibiro bishinzwe Afrika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, US Department State Bureau of African Affairs, mu itangazo bashyize ahagaragara kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe 2026. Amerika yasabye impande zose zirwana muri intambara kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano no guhagarika ibitero bigabwa ku baturage. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter, ibiro byagaragaje ko icyo gitero cya drones cyahitanye umukozi w'umuryango w'abibumbye n'abandi basivile, byongera ku mubare w'abasivile babaze kwicwa muri intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Bagize bati igitero cya drone cyabaye uyu munsi igoma cyahitanye umukozi w'umuryango w'abibumbye n'abasivile nibura babiri, bikomeza kongera ku mibabaro ikomeye imaze kugera ku basivile benshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turihanganisha imiryango yabo ndetse n'abagenzi babo bakoranaga. Turasaba impande zose kurinda abakozi b'imiryango itanga ubutabazi n'umuryango w'abibumbye ibitero bigabwa ku bice bituwemo n'abaturage n'ibyemewe. Leta zunze ubumwe za Amerika zitegereje ko impande zose ziri mu ntambara zubahiriza amasezerano zagiranye. Umubare w'abahitanwe n'icyo gitero nk'uko byatangajwe n'inyeshyamba za FCM23, imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu batatu ari bamaze kumenyekana ko bahitanwe n'icyo gitero cya drone cyagabwe mu gitondo cya kare mu mujyi wa Goma. Nyuma y'igihe kinini Leta ya Kongo itagira icyo itangaza kuri ibyo bitero, ubuyobozi bwa Kinshasa bwaje kuvuga ko hari iperereza riri gukorwa kugira ngo hamenyekane neza icyataye masasu nuko ibisasu byaturikiye mu mujyi wa Goma byagenze ku baturage. Mu bantu bapfuye harimo n'umukozi w'ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bana UNICEF, aho byatumye amahanga arushaho gutangira kwibaza ku mutekano w'abakozi b'imiryango mpuzamahanga ikora muri ako gace, impungenge ku mutekano w'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi. Iki gitero cyabaye mu gihe hari hashize iminsi mike umuryango w'abibumbye uvuga ko umubare w'ibikorwa byibasira abakozi b'imiryango itanga ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo wagabanutseho gato. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OECA byatangaje ko muri Mutarama 2026 habaye ibikorwa 37 byibasiye abakozi b'imiryango itanga ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo mubare wari wagabanutse ugereranyije n'ibikorwa 48 byari byabaye mu Kuboza 2025.
Icyakora igitero cyabereye i Goma cyongeye kuzamura impungenge ku mutekano w'abakozi cyane cyane ku uwo mujyi utuwe n'abantu benshi ndetse unakiri impunzi nyinshi zahotse ibirwano ikomeje mu bice bya Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Ibihugu by'Uburayi na Amerika byagaragaje impungenge rero. Mbere y'ibi bitero ku itariki 5 Werurwe, ibihugu byinshi by'Uburayi hamwe na Amerika byari byamaze kugaragaza impungenge kuko kutubahirizwa kw'amasezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo bahuriyemo Ububiligi, Denmark, Umuryango Umwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi, Suwede, Ubusuwisi, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko bihangayikishijwe n'ibikorwa bikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Ayo masezerano yari yashyizweho umukono i Washington ku itariki y'Ukuboza 2026 ndetse no mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar ku itariki 19 Nyakanga 2025, aho impande zose zari zemeye guhagarika imirwano burundu no gushaka igisubizo cy'amahoro. Ibihugu biri mu itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ikibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari riyobowe na Swede byavuze ko mu bikorwa by'icayo masezerano harimo no gukoresha drone mu bitero bya gisirikare bishobora gushyira mu kaga gakomeye abasivile. Amahanga akabasaba ko imirwano ihagarara. Ibyo bihugu byasabye impande zose zirwana guhagarika imirwano bidatinze kandi nta rujijo ndetse bikagaruka ku meza y'ibiganiro by'amahoro. Bashimangiye ko intambara idashobora kurangizwa n'intwaro ahubwo igomba gushakirwa igisubizo binyuze mu biganiro bya diplomasi. Nubwo hari ibiganiro bikomeje kuyoborwa n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga birimo inzira za Washington na Doha zishyigikiwe n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, kugeza ubu biracyagoye kubona impinduka zifatika ku butaka. Ibi biterwa n'umwuka mubi ukomeje hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse no hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba, ibintu bikomeza gutuma umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeza kuba muke. Abaturage bakomeje kuba mu kaga gakomeye. Mu gihe imirwano ikomeje, abaturage bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'intambara zirimo kwimurwa mu byabo, inzara no kubura ubuvuzi n'ubutabazi bw'ibanze. Ibitero nk'ibi bya drone bibera mu mujyi wa Goma utuwe n'abantu benshi, bituma impungenge ziyongera ku iyo ntambara ishobora kurushaho kugira ingaruka zikomeye ku baturage basanzwe badafite aho mu by'ukuri bahabaga cyangwa se bari batuye. Hari rero ibiri kwibazwa, ni umujinya n'akababaro birimo byiyongera nyuma y'igitero cya drone cyahitanye abasivile 3 i Goma, igitero kitoroshye. Umujinya n'akababaro ngo byakomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma no hirya no hino ku isi nyuma y'igitero cya drone cyagabwe mu gace k'abaturage gasanzwe gaturwamo gikica abantu 3 barimo n'umukozi w'Umuryango w'Abibumbye wakoreraga UNICEF. Icyo gitero cyabaye kwa gatatu tariki 11 Werurwe 2026 mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho hamaze igihe kirenga umwaka hagenzurwa n'umutwe wa FCM23 aho habaye igitero. Akaba ari ku nshuro ya mbere rero hari habaye iki gitero. Urupfu rw'abantu rwatumye abantu benshi mu by'ukuri bagarukaho no ku rwego mpuzamahanga bagaragaza ko akababaro n'umujinya, banasaba ko amategeko mpuzamahanga arengera abasivile yubahirizwa byimazeyo. Emmanuel Macron asaba ko abakozi b'ubutabazi barindwa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ni umwe mu bayobozi bagaragaje byihuse akababaro n'impungenge kubera ko umwe mu bapfuye ari umwe n'igihugu w'Ubufaransa wakoreraga Umuryango w'Abibumbye. Macron yasabye ko amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'abakozi b'ubutabazi yubahirizwa nta shiti. Yibukije ko abakozi b'imiryango itanga ubutabazi bakora akazi gakomeye ko kurokora ubuzima bw'abantu mu bice birimo intambara, bityo ko bagomba kurindwa uko bikwiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye igitero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaganye icyo gitero zivuga ko ari igikorwa kidashobora kwihanganirwa. Ibiro bishinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika byatangaje ko ibitero nk'ibi byongera umubare w'abahitanwa n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika yasabye impande zose ziri mu makimbirane kubahiriza inshingano zo kurinda abasivile n'abakozi b'imiryango y'ubutabazi. Ububiligi bwamaganye ihohoterwa ridatoranya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot nawe yagaragaje impungenge zikomeye ku byabaye. Yamaganye ibyo yise ihohoterwa ridatoranya, anenga ko ibitero nk'ibi bikomeza kugaragara nubwo hari amasezerano yo guhagarika imirwano. Yasabye impande zishyamiranye guhitamo inzira y'ibiganiro aho gukomeza kongera ubukana bw'intambara. Umuryango Umwe bw'Uburayi wavuze ko ari igikorwa kigayitse
Ku cyicaro cy'umuryango umwe bw'Uburayi i Buruseli, komiseri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi no guhangana n'ibiza Hajar Rakbib yavuze ko kwibasira abasivili ari icyaha gikomeye kandi ari igikorwa kigayitse. Yasabye ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane abakoze icyo gitero ndetse abasivili bagahabwa uburinzi bwihuse. UNICEF yagaragaje akababaro gakomeye. Mu muryango wa UNICEF ho hagaragaye akababaro kenshi cyane kuko umwe mu bakozi bawo ari mu bahitanwe n'icyo gitero. Umuyobozi mukuru wa UNICEF Catherine Rossier yavuze ko yababajwe cyane n'iyo nkuru mbi, aho yashimangiye ko abasivili n'abakozi b'imiryango y'ubutabazi batagomba na rimwe kwibasirwa mu bihe by'intambara. Anasaba ko hafatwa ingamba zihutirwa zo kurinda abakozi b'ubutabazi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu nta ruhande rurigamba icyo gitero, gusa amahanga akomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye, hanashyirweho n'ababiryozwa. Guverinoma ya Kongo yagaragaje ko ibabajwe cyane n'abantu bahasize ubuzima muri ibyo biturika, by'umwihariko aho yagarutse ku rupfu rwa Madame Karine Bosset, Umufaransa-kazi wakoraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Kongo yavuze ko yihanganishije umuryango we, inshuti ze, guverinoma y'Ubufaransa ndetse n'abagize imiryango mpuzamahanga ikora ibikorwa by'ubutabazi bashobora kuba bagira ubwoba cyangwa se bagira impungenge bakavuga bati se aho twebwe ntabwo biza kuba mu by'ukuri meze gutya. Hakaba bari kubihanganisha ndetse no kubakomeza babwira bati rwose muramenye nimucike intege, mukomeze ubwitange ndetse n'umurava mufite, dukomeze gufasha. Ubu n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo buvuga kuri uyu nyakwigendera Madame Karine waje guhitanwa n'ibi bitero. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bagarukiye, ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa buhise bunashima cyane abakozi b'imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi bakomeje gukora akazi kabo mu bihe bigoye nk'uko iri tangazo ribivuga. Abo bakozi bakomeje gufasha abaturage bahuye n'ingaruka z'intambara, batanga ubuvuzi n'ibindi bikorwa by'ubutabazi ndetse banakusanya ibimenyetso by'ibyaha bishobora kuba byakozwe mu gihe cy'imirwano. Uru ruhare rwabo rufasha kugabanya imibereho y'abaturage no gutuma ubutabera bugerwaho ku bahohotewe n'intambara. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko ibyo bibazo byatewe n'intambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu, aho ishinja u Rwanda kugira uruhare mu bitero ivuga ko bikorwa ku butaka bwa Kongo ribinyujije mu mutwe witwaje intwaro wa M23. Iri tangazo rivuga ko ibikorwa by'urugomo, impfu z'abaturage ndetse n'isenywa ry'ibikorwa remezo ari ingaruka z'iyo mirwano ikomeje mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo leta ya Kinshasa itigeze yerura ivuge ko ishinja u Rwanda none kugira uruhare muri ibi bitero, leta ya Kinshasa ngiye kwibutsa ko u Rwanda ngo rwaba rushyigikiye umutwe wa 23 mu ntandaro z'ibyo bitero n'ibindi byahitanye uyu urimo Karine, Umufaransa-kazi wakoraga hano mu mujyi wa Goma. Ku bijyanye n'ibiturika biri kumvikana i Goma, guverinoma ya Kongo yatangaje ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane neza uko byagenze n'icyabiteye. Bivuze ngo niba leta ya Kongo ivuga ko yatangije iperereza, ntabwo ari iza kwikora iperereza, bivuze yuko itemera cyangwa se ihakana nta gushidikanya ko atariyo yihishe inyuma y'ibyo bitero byavuzwe mu mujyi wa Goma. Ati rwose turatangiza iperereza kugira ngo hamenyekane neza uko byagenze n'icyabiteye. By'umwihariko iri perereza rigamije kumenya niba ibyo biturika byaturutse ku bitero byagabwe ku duce twigaruwe n'inyeshyamba n'uwaba abifitemo uruhare. Abashinzwe umutekano n'ubutabera basabwe gushyira imbaraga mu gushaka ukuri kugira ngo amakuru nyayo amenyekane. Abashinzwe umutekano rwose, abashinzwe ubutasi by'umwihariko, kugira ngo murabyumva, babwiye bati mukore igishoboka cyose hasi hejuru, mushake abari kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Guverinoma kandi yavuze ko kurinda abaturage mu buryo burambye bisaba ko ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo M23 bava ku butaka bwa Kongo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko yiyemeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'arengera abasivili, cyane cyane arengera abaturage basanzwe
n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga itanga ubutabazi, aho yavuze ko ibikorwa byayo bya gisirikare bidashobora kunyuranya n'ayo mategeko igihugu cyiyemeje kubahiriza. Ndetse guverinoma kandi yavuze ko kurinda abaturage mu buryo burambye bisaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo AFC/M23 bava ku butaka bw'iki gihugu, kuko ivuga ko bari mu bice by'igihugu bafashe ku buryo butemera amategeko. Yongeyeho ko kugarura ubusugire bw'ibihugu no gusubizaho ububasha bwa leta ya Kongo ku butaka bwayo bwose ari bwo buryo bwonyine bwo kugarura amahoro arambye muri aka karere. Ndavuga ngo kuva imyanya M23 yafashe ikiri mu maboko y'izi nyeshyamba, ntago amahoro n'umutekano bishobora kuba byaboneka. Kinshasa yaciye umurongo iravuga iti nta kindi kibazo gihari kugeza uyu munsi, mugomba kubimenya ndetse mukanabisobanukirwa. Mu gihe tukibona Kinshasa itari kugenzura ibice byo mu burasirazuba, ntimwitege cyangwa se ntimutegereze amahoro, kuko amahoro azaboneka ari uko tuyakesheje ko ibyo bice byabuzemo amahoro bizaba byasubiye mu biganza bya guverinoma. Gusoza iri tangazo, guverinoma ya Kongo yatangaje ko izakomeza gukorana n'umuryango w'abibumbye ONU ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo ukuri ku byabereye i Goma kumenyekane neza no kurushaho kurinda abasivili n'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi. Ibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke, aho imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwari ikomeje guteza ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi ku baturage. Hanyuma rero tukiva ku byavuzwe mu itangazo cyangwa se muri iyi nyandiko, hari n'andi makuru rero yaje kugaragara cyangwa se yabashije kuboneka, ngira ngo nabyo twabirebaho tukareba icyo bivuga. Ni ibyavuzwe rero n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko natangiye bivuga, Patrick Muyaya. Ati guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko yemeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi n'intambara, cyane cyane arengera abasivile n'abakozi b'imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi. Ibi rero byatangajwe na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X ruzwi nka Twitter nyuma y'ibituruka byabereye mu mujyi wa Goma ku itariki 11 Werurwe 2026. Mu butumwa bwe, Patrick Muyaya yavuze ko guverinoma ya Kongo ikomeje gushyira imbere kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abaturage basanzwe n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga itanga ubufasha. Yavuze ko ayo mategeko agomba kubahirizwa ku butaka bwose bwa Kongo, harimo n'uturere twaba turi mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro cyangwa mu duce twigaruwe n'abarwanyi bizigiye ishyamba. Agira ati guverinoma yongeye gushimangira ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ibikorwa by'ubutabazi, cyane cyane mu bijyanye no kurinda abaturage basanzwe n'abakozi b'imiryango itanga ubufasha bakorera ku butaka bwose bw'igihugu, harimo n'ahaba hari imirwano cyangwa uduce twigaruwe n'imitwe yitwaje intwaro. Ati hose ahangaha rwose tugomba kuba twagera. Uwo ni Patrick Muyaya agaragaza ko leta yiteguye, ihagaze neza rwose kugira ngo ihangane n'iki kibazo byanga byakunda. Iri tangazo rije nyuma y'uruhererekane rw'ibiturika byumvikanye mu mujyi wa Goma, mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo biturika byateye impungenge mu baturage ndetse byanateje impfu n'ibyangiritse ku mitungo nk'uko byatangajwe n'inzego zitandukanye. Minisitiri Muyaya yongeyeho ko leta ya Kongo idashobora gukora igikorwa na kimwe cyanyuranye n'indangagaciro igihugu cyahoranye zo kubahiriza ubuzima bw'abantu no kurinda abasivile mu bihe by'intambara, aho yavuze ko ibikorwa byose bya leta bigamije kubahiriza amategeko mpuzamahanga no kurinda abaturage. Mu butumwa bwe kandi, Patrick Muyaya yashinje u Rwanda kugira uruhare mu bibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko ngo rufatanya n'umutwe witwaje intwaro wa M23, aho yabigeranyije n'umubano w'umubyeyi n'umwana, agaragaza ko u Rwanda ngo ari rwo rushyigikiye uwo mutwe wa M23, ari rwo rufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Yagize ati turazi neza uburyo bukoresha umubyeyi ari we Rwanda n'umwana we ari we M23. Ayo magambo yashaka kugaragaza ko ku ruhande rwa leta ya Kongo, u Rwanda
rufasha umutwe wa M23 rukaba ubufasha nk'umubyeyi n'umwana mu bikorwa bya gisirikare bikomeje mu burasirazuba bw'igihugu. Mu gusoza ubutumwa bwe, Minisitiri Muya yashyizeho intero igira iti amagambo akoreshwa cyane muri politiki ya Kongo ashishikariza abanyekongo guhaguruka bakarengera igihugu cyabo no kurwanya ibyo bita ibikorwa by'ubushotoranyi cyangwa ibitero ku gihugu cyabo, nka siroga nyine bifashisha bavuga bati Kongo nyine igomba kugira iki, igomba gusigasirwa. Ibi byose bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke, aho imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 ikomeje guteza ibibazo bikomeye by'umutekano w'ubutabazi ku baturage, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'ahazikikije umujyi wa Goma. Abasesenguzi bavuga ko amagambo nk'aya agaragaza uko umwuka wa politiki n'umutekano ukomeje kuba mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda, mu gihe impande zombi zikomeje guterana amagambo ku byerekeye uruhare rw'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero mu yandi makuru yaje kuza kumenyekana, iki gitero cyaje kumvikana Goma, nubwo ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwamaze gushyiraho akadomo bugahakana bukavuga ko butigeze bugirana na busa cyangwa se na rimwe na rizima uruhare muri iki gitero, ndetse bugahita butangiza iperereza rigomba guhita ritangira gukorwa rigamije gukurikirana ndetse no kumenya niba ibi bice bya mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ari bande babigizemo uruhare mu mujyi wa Goma bagabye ibyo bitero. Amakuru yashyizwe hanze na M23 ndetse n'uruhande rwayo avuga ko ibyo bitero byagabwe n'uruhande rwa Kinshasa, kandi ngo bikaba byari bigamije kuhitana abarimo Sultani Makenga, Colonel Nanga ndetse n'abandi. N'amakuru atandukanye akomeje guturuka mu mujyi wa Goma aremeza ko igitero cya drone ingabo za leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kihakanye, ndetse kivuga ko kitigeze kigaba ibyo bitero ngo byagabwe mu mujyi wa Goma, ngo cyari kigambiriye abarimo Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa kiriya gihugu. Mu masaha 10 z'igitondo cyo ku wa gatatu tariki 11 Werurwe nibwo igoma hagabwe igitero cya drone. Ni igitero cyagabwe mu gace kiganjemo ingo z'abaturage Kahimbi hafi y'ikiyaga cya Kivu. Abatuye muri ako gace bavuga ko mu rukerera bumvise iturika inshuro ebyiri. Ibivuze ko drone yarashe muri kariya gace yarekuye ibisasu bibiri. Ubusanzwe mu gace Kahimbi habarizwa amazu asanzwe ari aya Oliva Lembe, umugore wa Joseph Kabila, nkuko amakuru yaje kugenda avugwa. Amakuru avuga ko mu gitondo cyo ku wa kabiri Werurwe tariki 10 Werurwe, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakira amakuru ko Kabila yaba ari muri kariya gace mbere yo gutegura huti igitero cyo kumwivugana, nkuko bamwe babivuga. Mu Kinshasa mu mwaka ushize yakatiye uyu munyapolitiki igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya gukorana na M23 no kugambirira guhutaza igihugu. Kiriya gitero kandi Kinshasa yagiteguye nyuma yo kumenya ko ubwirinzi bw'ikirere cya Goma butari gukora byuzuye. Bivuga kandi ko mubo kiriya gitero cyari kigambiriye harimo umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe wa M23 General Sultani Makenga n'umuhuzabikorwa wa ririya huriro Colonel Nanga. Perezida wa M23 akanaba umuhuzabikorwa wungirije wa M23 Bertrand Bisimwa nawe bivugwa ko yaragambiriwe. Yatangaje ko ibyabaye bitari igitero cyo gufata Goma, ko ahubwo cyari igitero kigambiriye kwica abantu runaka. Perezida wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wungirije wa M23 Bertrand Bisimwa we nuko abivuga, aho avuga ko ngo ari igitero cyari kigamije guhitana abantu runaka, bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kiravuga kuri kiriya gitero, ubwo Bertrand Bisimwa yaramaze kuvuga ibyo, ariko mu kanya kashize nk'uko maze kubagezaho mu byo twanatangiriyeho nibyo ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwavuze. Leta ya Kongo rero nicyo kintu yabashe kuvuga, gusa abanyapolitike batavuga rumwe nayo nka Seti Kikuni na Frank Diongo mbere gato yuko leta ya Kongo igira ikivuga bari bagaragaje ko kiriya gitero cyerekana umurongo w'intambara ubutegetsi bwa leta ya Kongo burimo.
Kikuni we yari yavuze ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwerekanye ko bushyira imbere amahitamo y'intambara aho gushyira imbere amahoro, ashimangira ko Tshisekedi arimo kwishyira mu mwanya w'inzitizi ikomeye ishobora kubangamira igisubizo cya nyacyo kandi kirambye cy'ikibazo kimaze igihe kirekire giteza akabara abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo rero ni umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi wagize ibyo avuga nyuma y'uko ubutegetsi bwa leta ya Kongo butari bwakageze n'icyo butangaza agaruka cyangwa se akomoza ku bitero byari byaje kumvikana nyine mu mujyi wa Goma ku munsi ahagana ku munsi w'ejo tariki 11 Werurwe 2020 na kangahe 2026 nk'abantu mwe. Ntago biba byoroshye cyangwa se ntago byari byoroshye. Bamwe mu bayobozi rero mu by'ukuri bivuga ko ngo rwose habuze gato cyangwa se Imana yongeye gukinga akaboko byari bagendekere nk'uko uwo bita Wiringoma byagize iki. Wiringoma ngira ngo murabizi ko bitigeze mugendekera neza rwose nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa cyangwa se byerekanwa nabo ngabo. Rero niko byari bigende. Bamwe bakavuga bati M23 yabitangiye no kwirara rwose cyangwa se yabitangiye kwiyumva cyane igakabya. Uti kubera iki? Kubera yuko uyu mutwe wa M23 kugeza uyu munsi biravuga ko ushobora kuba bigaragara ko nta bwirinzi bwo mu kirere ufite. Ikindi kiyongeraho bakavuga bati M23 usibye n'ubwirinzi bwo mu kirere abayobozi bayo bariraye barimo barirwa mu mahoteli mu mijyi ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye.